reka tubanze twakire umuvandimwe Ndahigwa afungure mikoro yiwe atwirizeho, niturangiza turaza kumubaza ibibazo bigera nko kuri 4 cyangwa 3, araza kubidusubizaho anatubwira nyine mu magambo arambuye ibyo mugenza bondo umubisha mubi Kongoro ibyo yagiye abakorera muri Ethiopia. Muzuko uyu muvandimwe yatubwiye ko afite umwana wagize ikibazo cy'ubumuga bivuye kuri Kongoro. Uyu munsi rero baraza kubituvira imuzi babitubwire neza kugira ngo tubashe kumenya ubugome n'ubugambanyi n'ubusahiranda bwa Kongoro aho buturuka. Yego mwaramutse neza. Yego mbanje kubaramutsa mwese aho muherereye, aho bwije ni mwiriwe. Twebwe hano iwacu muri Australia ubu nyine ni navuga ko ari mu gitondo saa 6 mu kanya gato ziraba zigeze. Turi mu gitondo cya niyinga, urumva ko turatandukanye cyane ku masaha, mu byukuri muza mutwihanganira. Niyo mpamvu kenshi tuza no ku maspace, ariko tukaza ku maspace tukaba bo gutegera wenda ntitugira icyo tuvuga, akenshi tuba turi mu tuzi. Ariko nanone kubera ibiganiro byiza biba kuri izi space, umuntu agakenera ngo nubwo uri mu kazi ukomeze utegere. Rero ndabasuhuje Cyogiste na Cyuziro na Geogiste n'abandi mwese muri aha ngaha. Gusa kuvuga inyuma ya brother Farasha ni Farasha ryuranije kuvuga biragora zaganira neza cyane, umuntu agakenera ngo agume mutegere. Ariko ndaza kugerageza wenda mbabwire muri makeya kubjo mwari mwadusabye ko twaganira. Nari nifuje ko twabana na bagenzi banje barimo Felix, ariko twavuganye mu gikara mbwira ko afite abashitsi kandi bagiye mu zindi gahunda ngira ngo zo gusenga, byatumye atabasha kuboneka. Gapita nawe nta uraha ngaha, ndumva ntawe nabonye, ariko nabonye umuvandimwe hano witwa Berle, ndamuramukije cyane. Twarabanye muri Ethiopia, sinza ashobora kuba wenda atanyibuka, bakundaga kunyita Inosa. Wenda mvuze gutyo yabyumva, ariko atanabyumvishije. Hari abagabo bo muri Noro twakundaga kuba turi kumwe barimo ba Justin Buguri, ndatekereza ko nimvuga gutyo arahita amenya. Rero ndamuramukije cyane. Nimba ari nabandi banya Ethiopia bari aha ngaha mwese ndabaramukije. Rero mwadusabye ko twagira icyo tuvuga kuri amaze nkikiriza Inosa, ndakwikirije kandi ndanagukumbuye. Komeza. Yego urakoze cyane. Mwari mwadusabye ko twagira icyo tuvuga kuri Kongoro, ariko ibibi bya Kongoro agambanira ubwoko, yicisha abantu bamaze kubivuga ku buryo umuntu asigaye ashaka icyo yomuvugaho, n'ubundi ugasanga no gusubira muri bya bindi abandi bagiye bavuga. Rero akabazo ndakubaza utubazo kugira ngo ugende udusubiriramo cyangwa udusobanurira neza nk'umuntu wabanye nawe muri Ethiopia atarahinduka. Kongoro wahoze ari umwe mu bantu bavugiraga ubwoko, yahinduwe niki? Ni ikibazo cyane. Reka wenda nze kubigeraho. Reka mbanze mbahe nkuru y'uburyo twageze muri Ethiopia n'uburyo Kongoro yaje dusanga dutuye, n'uburyo twinjiye mu bibazo wenda Kongoro amaze kuhagera, wenda tubone kuja kuri iyo ntambwe yindi. Saba rwose ijambo ni rya. Njewe nageze muri Ethiopia muri 2000, ngira ngo ni mu mpera za 2009 hari nimba atari 2010, sinibuka neza amatariki itangira. Maze kuhagera nahageze nukuvuga ngo nagiye muri Ethiopia ntazi ko hari undi muntu uhatuye, yaba ari abanyafrika bagenzi bacu cyangwa abanyamurenge bavandimwe bacu. Ndagenda mpageze gusa ikintu navuye muri Kenya nzi, bari bambwiye ko hari umugabo ngo witwa Manene ngo wagiyeyo. Ndagenda navuga nibyo rero byose ningerayo tuzabonana, kandi murabizi abantu bacu naho waba uri hose uzugerageza guhiga uwanyu kugira ngo urebe ko wamubona, kandi iyo umugezeho nyine ukumva ko witse umutima. Ndagenda rero ngeze Addis Abeba, nahasanze narageze nta muntu twari tuziranye, ngira amahirwe nkubitana n'umugabo w'umunyarwanda witwa Robert, aranyakira. Ndara ahantu nari ndaye kuri hoteli, bukeye ambwira ko hari abanyamurenge bahari, ampuje nabo. Haza kumfata umwana witwa ari muri Amerika, rero sino umwana n'umugabo nyine kuko yaje gushaka. Ubu ari muri Amerika, aza kumfata nsanga nari ndi kuri hoteli, turasangira. Turangije arambwira ati mbana n'abandi,
uwo mwana asanga abana na Charles n'umwana w'umugorora n'umuvandimwe, asanga abana na Charles, ndagenda ngezeyo kwa Charles nsanga Charles nta uhari. Uwo mwana aracumba, nari maze iminsi ntari y'umutsima, arancumbira maze kurya, nja muri gahunda zo gushakisha inzu. Habaye ku mugoroba Charles yaraje azana n'undi mugabo bita Justin Buguri, Berle aramuzi, baraza baranyakira, turatarama cyane cyane ko nakundaga no gutarama cyane, ngize amahirwe ngahura n'abandi bagabo mu byukuri nakundaga ibitaramo. Nuko turaganira, tumaze kuganira ubwo byabaye ngombwa ko shaka nanje aho ntura. Ubwo munsi bukeye shakisha inzu, ngura n'udukoresho two mu nzu nyine two kwipanga mu buryo bwihuse. Uwo munsi nibwo Charles yimutse ava mu nzu yararimo n'uwo mwana, baraza bimukira mu wanje, turatangira tubana na Charles gutyo. Nuko twamenyanye na Charles muri make. Tumaze kubana hari abandi banyamurenge bagiye baza, kandi ndatekereza ko mu banyamurenge bose bagiye baza hafi ya bose uko bangana bagiye bahitira mu wanje, kuko naraho ngaho nijoro ufite nk'inzu ibaye nka nini. Umunyamurenge wese waje nyuma yanje asanga Addis Abeba wese yahitiye mu wanje. Ibi mvuga abahamya barahari, na Berle ngira ngo arashobora kuba wenda abiziho bukeya nubwo yaje nka nyuma ho bukeya, ariko abahamya barahari. Nyuma y'igihe gitoya rero Kongoro yaraje, yaje ngira ngo twari tumaze umwaka. Ndibuka ico gihe yaje asanga mu rugi wanje nari mfite abana b'abanyamurenge bavuye hirya no hino, bari bamaze igihe mu wanje, baba mu wanje. Nukuvuga ngo nari mbagize kuri buri kintu cyose. Murabizi uburyo abantu bagendaga banyura mu nzira zimwe na zimwe n'utwo yari afite bakamunyaga. Abo bana hari ndumva yageze Addis Abeba mfite abana bagera muri 14 b'abanyamurenge barimo ndetse n'abagore babo, bamwe bafite ndetse n'abana batoya. Bari abantu bagera muri 14. Arazi ico gihe nani famiye ya Manene nabo bari bazamutse kubera impamvu z'uburwayi baje kwivuza. Kongoro araza ntiyahitira iwanje, ahitira kwa Manene kubera ko bari banaziranye iyo ngiyo mu gisirikare. Umunsi Kongoro rero yageze muri Ethiopia, jewe sinihutiye kuja kumureba kuko sinari muzi. Ubwo ngubwo yahise hamagaza inama yihuta. Inama yihuta ndavyibuka yabereye mwa Manene. Ico sinibuka neza ko iyo nama nayibayemo ya mbere. Araza abereka ko muri Ethiopia tubayeho, kandi wumva umuntu wari warayushitse, ariko nanone abereka ko nubwo tubaye muri Ethiopia ariko hari abantu baje biyita abanyamurenge, baba ari abakongomani b'abanyekongo bari twita abanyamoko, baba ari abanyarwanda, baba ari abantu benshi ico gihe biyitaga ko ari abanyamurenge. Kongoro rero araza aratubwira ati ibi ngibi tugomba kugerageza tugashakisha uburyo twabica bikarangira. Ababanye nawe mu nama bitegereye bumva n'ibitekerezo bizima, ariko mu byukuri yari inzira imwe isa n'ituganisha mu ntambara, kubera ko abantu twari tubanye mu buryo bwiza. Mu byukuri twari tubanye mu buryo bwiza, baba ari abantu bari baraho ngaho nubwo hari ubwinshi bw'abantu badafite aho baba, ariko aho bari mu nzu nari ndimo n'abavandimwe ba Manene n'abandi, mu byukuri bari babayeho mu buryo bwiza. Abantu bageze muri Ethiopia ico gihe barabizi ubuzima twari turimo, twari mu buzima bwiza pe. Ubwo rero Kongoro yarabitangiye, amaze kubitangira nyuma haje gukorwa indi nama. Iyo nama niyo nabayemo yabereye mwa Manene, bemeza ko abantu baja ku mihanda, tukagenda tukaja kwigaragambya kuri UN. Ico gihe handikwa inzandiko ziragenda zija muri UN, ariko nyine tunasaba no kuja kwigaragambya kuri UN, barabitwemerera. Turagenda tuhageze, rero nta nubwo twabisabje, ngira ngo twagiye mu buryo busa n'ubutunguranye tutateguje. Turagenda tugera kuri UN. Tugeze kuri UN, nkuru y'umwana isubira inyuma. Mu gihe bagiye kuri UN, njewe ahantu nari ntuye nkakureba bukeya, njewe ico kintu ntabwo mu byukuri nahise ncumva vuba, bitewe nuko numvaga nta ntambara nshaka kuba najamwo zijanye n'ibyo bintu. Ntabwo nahise ncumva vuba. Ico gihe Jacques yabaga iwanje, Jacques Kajisho, n'undi muhungu ngo ni Boazi, babagandagira mu rugo iwanje, n'undi mugabo nawe ngo ni Masomo, nawe yabaga mu rugo iwanje. Ico gihe famiye ya Masomo ibo bahita bagenda baja kurari abandi bari na Jacques ndagira ngo niyo yaraye. Njewe nibwo nari ngifite umugeni, twari tumaranye ukwezi kumwe. Njewe ndanga nsa n'ubabwiye ko ibyo bintu rwose ndabifana cyane ko nari mfite umwihariko, kuko nari mbanye n'abandi bantu, ntitaye kuvuga ngo ni umukongomani, ntitaye kuvuga ngo ni umunyarwanda, ntitaye kuvuga ngo niki.
abahamya barahari kugeza mpavuye ni nako byari bimeze. Berle arahangaha wenda araza kubivugaho, arabizi uburyo nabanaga n'abantu hariya muri Ethiopia. Ubwo rero Kongoro yaradushutse niko navuga, turagenda twisanga kuri UN. Tugeza kuri UN, amararamiko yacu turayavuga aho ngaho kuri UN. Tumaze kubivuga turicaye aho ngaho mu muryango wa UN. No kuvuga ngo UN mu byukuri yahise ihungabana. Aba staff ba UN barasohoka bagerageza kutubaza ibyo dushaka, turababwira cyane ko ari ibintu byasaga nibimaze nyine nk'iminsi bitangiye kumvikana mu majwi ya staff za UN n'impunzi. Nuko rero baraza bakomeza kutubaza, ariko ibyo batubwiraga gusubira mu rugo bagakurikirana ibibazo byacu, ariko ntitwabyemera. Duhita twicara aho ngaho kuri UN, turicara turasasa kabisa, kuko twari twitwaje buri kintu cyose. Ndagira ngo ni jewe wari waje wambaye gusiga ikoti c'imbeho, ariko abandi bari baje bitwaje mu byukuri ibintu byose bishoboka, kuko bari baje basa n'abaje nyine nko gutura cyangwa tukava duhawe igisubizo. Ariko murumva ko inzu zacu twese, umuntu witwa umunyamurenge wese wari muri Ethiopia yasize afunze inzu utitaye ngo boyimena bakiba ibintu. Ndibuka igihe twaraho kuri UN, ndagira ngo kwa Manene barahateye bariba, nima ntibeshe yaza kubangaha wenda yari kubivuga. Ariko abandi twese dusiga dukinza amazu, kandi mu byukuri twari tubayeho neza, nta kuburyo wageraga naho twari dutuye ntumenye ko turi impunzi. Twari tubayeho kimwe nuko abandi baturage bose babayeho. Ubwo rero iyo minsi yose turagiye no kuri UN, tubaye aho ngaho. Twarahiriwe uwo munsi, turaharara mu mbeho nyinshi. Addis Abeba abantu bahazi ni ahantu hakonja cyane. Ubwo twari dufite abagore n'abana n'abandi bakuriwe, abandi bafite uburwayi. Turaharaye, turahiriwe, turongeye turaharaye, turahiriwe mu buzima bubi. Mu byukuri ndibuka icyo gihe twazaga tugeza nimugoroba kuvuga ngo turye, kubera ko Abanya-Ethiopia n'abantu bagira ubuntu bwinshi, kandi batubonaga bakatubona nk'imbabare. Umunya-Ethiopia wacaga aho ngaho kuri UN n'imodoka yarazaga uje yikoreye isashe y'imigati, uje yitwaje ibiryo byabo baza barya ngo ni injera, akabisiga aho ngaho. Baratugaburira mu buryo bwose bushoboka Abanya-Ethiopia. Igihe batatugaburiye, ndibuka twazaga tusohoka aho ngaho nijoro tukagenda. Ndibuka rimwe twigeze kugenda nje na Gitwaza, ngira ngo na Kongoro nyine, abantu bamaze gusonza. Mwibaze ko icyo gihe twaryaga ibiryo tukabirira mu mashashe, tukagenda tugahaha ibiryo tukabizana mu mashashe, tugasasa hasi, abantu bakarira ibiryo ku mashashe basize bataye ibyabo, basize mu byukuri nta kintu n'iki kimwe babuze, kuko ubuzima twari turimo bwari ubuzima bwiza pe, butari ubwo kubura ico burya bya bindi bimwe tuza tubona mu mpunzi hirya no hino. Ubwo rero twamaze iminsi aho ngaho, bagerageza kutwinginga, kuko buri gitondo barazaga inzego z'umutekano zikaza bakatubwira, yeme ni muva ahangaha, ibibazo byanyu twarabyumvishe, ariko ni muva ahangaha mugende, tuzagerageza gukurikirana ibibazo byanyu kandi tubikemure mu buryo bwiza butari ubu ngubu. Murabyumva, Kongoro ni wari uturi imbere, Charles ni wari uturi imbere, kandi murabizi ubwoko bwacu ntabwo dukunze kuvananamo. Rimwe na rimwe nubwo umuntu abona amafuti uzugerageza wenda ukaba wayabwira mugenzi wawe ku ruhande, ariko udashobora kuba wamuvamo ngo abandi bantu wenda bapfe kubibona. Ubwo rero twabaye aho ngaho, bagerageza gukomeza kutwinginga, turanirana hafi iyinga ryose rirashira, turi aho ngaho. Iyinga rishize rero, ico gihe hari hagiye kuba inama ya AU iziba buri mwaka, ngira ngo ni ku matariki 17 z'ukwezi kwa kabiri nimba ntibeshe, ariko ni inama ngaruka mwaka ya AU. Kandi ahantu twari ku muhanda aho bita Bole, ni umuhanda uva ku kibuga c'indege uja kuri AU.
bagerageza kutwinginga ngo tuhave kuko n'abaturage bonyine ubwabo ntabwo bari bemerewe gukomeza kuzunguruka muri iyo mihanda yabaga ifunze, imihanda yose yuzuye Federal Police ya Ethiopia. Bagerageza kutubwira birananirana, bimaze kunanirana rero baje kohereza special force yabo ni urwego rwa polisi bayita ngo ni Federal Police. Iyo Federal Police yabo mwabagabo mwe ndababatuye, si abantu niba abantu baza bagendana udushoka ku manywa y'ihangu izuba riva, niba abantu baza bagenda bambaye imigozi ku manywa y'ihangu izuba riva. Ni abantu reba ukababona ni abantu, kandi Abanya-Ethiopia ni abantu beza mu by'ukuri, abantu babanye nabo barabazi, ariko uzumureba yambaye ukaza umubona ari nk'inyamaswa, yo gusimbira byonyine akagukora no mushisho, ndagira ngo yoshirwa rimenye. Twagiye tubona polisi iraje, baratwinginga ku neza ati nimuvangaha turanga. Ari naho ndi buje wenda kugera aho nababwira ngo hari abantu bahavanye ubumuga, hari abantu bakubiswe inda zivamo, hari abantu bagize ibibazo bitandukanye. Icyo gihe rero baraje baratwinginga birananirana, bimaze kunanirana baratubwira ati tugiye gukoresha imbaraga. Haza umugabo ukuriye Federal Police yabo, araza wenyine aratubwira ati nimuvanga turanga. Bakoze akanama ari abagabo nka batatu, twagiye tubona polisi twisutsemo. Polisi yaza gusimbira akagukandagira mu mutwe, waje kwisanga ikamyo yari iparitse aho ngaho, nta wamenye uburyo yinjiye mu ikamyo, kuko baza baterura umugore w'ibiro 100 bakamuterera mu modoka, bagaterura umugabo w'ibiro 90 bagaterera mu modoka, twese badukubise muri ya modoka. Ariko ico gihe baratujana, ntibahita batujana ngo baje kudufunga, baratujana badusiga ahandi hantu badusize. Murumva ko nta kintu niki kimwe twari dufite gusubira mu ngi wacu, twari dugifite gusubira kuri UN. Twabaye abo kuzerera, tugenda turara ku makanisa y'Abanya-Ethiopia, uko niko bagenda baza batugirira impuhwe, bakatuzanira ibiryo, imigati. Tubaye aho ngaho mu mvura nyinshi, tunyagirwa mu mbeho ya Addis Abeba, ibintu bikomeye, dufite abagore bafite impinja, dufite abantu bavunitse amagufwa kuko baradukubise cyane uwo munsi kuri UN, abantu bambaye amabande, abantu bakomeretse kuko muri iryo joro ndibuka umunsi badukubita, mu by'ukuri abantu benshi baraye mu bitaro. Nuko rero nyuma yaho baje kongera baradufata batuvana ahantu ko twakubisega kuri za ambasade, ko ndasimbuka, niyo mpamvu nari nimo mvuga ngo wenda iyo nza kugira undi muntu unyunganira. Uko twageze kuri za ambasade za Amerika, twageze hehe, ibyo byose wenda reka bitambuke, abacu baza tuzongera tubisubiremo. Baje kudufata ari abari bafite assistance yo kuba mu mujyi wa Addis Abeba, kuko umuntu wese wari wemerewe kuba Addis Abeba yarahembwaga, yarivuzaga ku buntu. Nukuvuga ngo bari babayeho mu buzima bwiza pe. Ico gihe baradufashe twese, badufashe mu rukerera, hari ahantu twaraye ku rusengero, n'ubundi baraza baratuzunguruka, baradufata twese badukubita mu mamodoka. Ico gihe jewe twatandukanye umugore asigara Addis Abeba, n'abandi n'undi mukecuru wari ushatswe mu banyabyinshi, akabana n'abana biwe. Baradufata, twaje kwisanga twese, twisanga ahantu ku birometero bigera mu 1000 uvuye mu mujyi wa Addis Abeba, ku mupaka bita Kurmuke wa hafi na Sudan. Ico gihe rero twabaye aho ngaho, abandi bagenda baza bahadusanga, ariko mu by'ukuri ico nashakaga kubabwira nuko ubuzima twari tubayemo muri ico gihe aho ngaho mu nkambi bwari ubuzima buteye agahinda, kuko twabaga ahantu mu rupango rumwe, twabaga ahantu mu by'ukuri dusa n'abafunze, kandi twifunze twenyine, dufite uburenganzira bwo kubana n'abandi.
ico gihe ninje muntu ndagira ngo wabaga mu nzu yanje jenyine uretse wenda inzu z'ibikoni twatekeragamo ninje muntu wabaga mu nzu yanje jenyine rero ntarambiranye mu by'ukuri wenda mwambaza ibibazo mwari mufite kubaza kubijanye n'uburyo twari tubanye na Kongoro ariko muri make nuko niko twageze muri Ethiopia nuko niko twisanze mu nkambi twijamwemo na Kongoro ku kintu navuga ko ari cyakinda akunda kwishira imbere kugira ngo abantu bamubone bamumenye no gushaka ibintu byihuse wenda bivuye mu maraso y'abandi niko nabivuga murakoze ni incamake y'uburyo twabaye muri Ethiopia n'uburyo twahageze ahasigaye wenda uwaba afite ikibazo yabaza ndi tayari kubisubiza murakoze